Abantu benshi iyo bateguye amashimwe uzi usanga bakunda kujya muri Zaburi ko habamo ibyo bipange byinshi bivuga gushima, ariko njye siho nagiye kuri iri jambo ryo muri Nehemiya kubera ko Imana yari impaye ndi mu masengesho ndi gusenga kandi nari isenze nikeneye, numva ijwi rimbwira ngo ujye mu gitabo usomere ijambo, ndahumurika ndakomera nkora ibyo nashakaga gukora, ari byo byavuyemo umusaruro w'uyu munsi. Munyemerere duhuze ibiganza dukomere Imana yacu. Madamu wanjye avuka muri Kongo mu Minembwe Kabingo, niho ababyeyi batuye. Njyewe mvuka mu Rwanda, karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, Imuhura ahantu bita Irumbi. Aho hantu uko ari habiri harahabanye. Imana yonyine niyo yatuma gusa abantu bavukiye aho hantu bashobora guhura bakamenyana. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira ababyeyi bamubyaye, papa na mama bari muri Kongo, ndabashimira cyane. Namenye ubwenge ntagira papa, yapfuye muri 1994 mu ntambara yabaye mu Rwanda. Nakuze ntazi guhamagara ngo papa, kurana igikomere, numva abantu bose tungana nta base bagira. Ariko maze gukizwa nibwo nakiriye ijambo riba muri Bibiliya rivuga ngo Imana ni data. Numva nanjye ndahumuritse kandi ndakomeye. Yesu ashimwe cyane. Naramubwiye ngo ndashima Imana ko nagushatse ufite ababyeyi bombi. Ubu nanjye ngiye kujya ntangira guhamagara papa. Imana imbwira amakuru ye, nta muntu yanyuze nibwo yivuganiye nanjye, iramunyereka aho imyaka irashira 2020 irongera kandi iragaruka irabivuga. Bwana sifiwe sana. Turagenda 2024 mu kwezi kwa 12 nibwo amaso yanjye yamubonye bwa mbere. Navuye mu Rwanda ntamuzi, ntaramubona, nta nimero yewe ngira, nta n'ifoto yiwe ndaza. Imana kandi yari yongeye kuvuga amakuru yiwe turi mu Bugande mu giterane na Kiva. Ndataha ngo shike mu rugo, Imana irongera irabivuga. Muri amahoro ndaza hano muri Kenya. Ngeze hano muri Kenya mpamagara abantu, ndababaza, ndarangisha ko yari yambaye icyerekezo, nza kumutora, mbona ifoto yiwe, mbona nimero ziwe, ndamuhamagara, ndamwandikira, aranyitaba, amwandikira turavuga. Yesu ashimwe cyane. Ndamushimira ko yambereye intwari. Navuga amakuru yose kandi nkayavuga uko ari, ariko umwanya ntabwo binkundira. Uranyihangana ariko nzabivuga. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira uyu muvandimwe, ndamushimira, ni umuvandimwe. Twagiye imbere y'amategeko turarahira ko tuzabana neza. Tujya imbere y'Imana n'imbere y'Itorero turarahira ko tuzabana neza. Ariko hari indahiro, hari isezerano namuhaye imbere y'uko tujyaho hose. Iryo riri mu mutima kandi simvuze ko rifite agaciro kuruta ayo yandi, ariko rifite agaciro. Maze kumushaka nakiriye amajwi menshi n'amatelefone menshi y'urucantege. Twitwa amazina tuti. Ndashimira ababyeyi banjye Mana.
ejo bundi tugiye kuza hano muri Kenya twagiye kumureba turamusezera tumubwira ko tuje hano muri abandi babiyegeje bakomeza kuza nyuma wengine wategurira neza tutakuja kuwapokea kandi birasaba gukunda nitaya reka twakire igisubizo mutambuke wacha akaniongea na ndaa mkutano hapa Kenya. Ariko turifuza ko igiterane kizabera iwacu. Lakini tunatamani mkutano kweli. Na tukuvugana n'abantu. Nipoongea na wenzangu. Turababwira ngo tubahaye ikaze. Twambia tumewakaribisha. Iki ni igiterane cy'amashimwe. Huu ni mkutano wa shukrani. Bari buze kuyivugira ubwabo. Watanena shukrani. Kandi ukumubona, ukiwaona hivi. Na abavumana. Wao ni watu wa niwo bagishakana. Ni watu wamefanya harusi karibu. Niwo bakichubaka. Wamejenga karibu. Icyana tatu. Jambo la tatu. Na abunga. Wao wamehama. Barabungina haga. Wamehamia huku. Murumva abantu. Hao watu. Sibura tutobishurira inzu habe n'amezi abiri cyangwa ngahe. Mnajisi hatuwezi kuwalipia nyumba kama miezi ngapi. Ariko iyo gahunda ntayo bampaye. Hiyo program sijapewa. Kandi iyo ngiye gukoresha. Na sitafanya hivyo. Ariko nimbiza nakuha. Ikikuwa mbaye mbatatu. Nimewaandaa. Ifana pesa na hamisi zaziko. Ni hapa zinafanya. Hapo muzojana. Kuna pesa itaenda mbinguni. Hakuna. Ichakari. Jambo la pili. Bado basema girugugu kifala ngamurike babwi. Wala ambao hawatoangi pesa. Biblia Paulo yandika Korinto. Paulo anaandikia. Anaambia mtacho mfite mtaha. Anasema hamna kitu ambao mjapewa. Hakuna kitu ambao mjapewa. Tazama ya. Pesa si zenu. Nimba mzamu msuka mkesha mbilimo. Ukienda kazini. Nupima nime ya mshatsi. Ni jumungu. Nimba sugenda mchao tanzania mafana. Ukienda huko. Nupima nime ya bikuzi. Ni mapenzi ya Mungu. Ambaye tuagele geto kugira ngo dukore wakati wa kumfanyia Mungu kazi. Ugasanga abantu watu barikomesha. Watu wanajishikilia. Yeye Mungu Satani. Roho ya ibilisi. Bavandimwe turabashimira. Ndugu tunawashukuru. Mwagize neza kurekonesa ivy'Imana yafanya vizuri kutambua yale Mungu amefanya. Ichaka. Jambo lingine. Turabashigikiye. Tunawasupport sana. Tunabakiriye muri iki gihugu. Tunawapokea kwa nchi hii. Tunabakiriye muri iki gihugu. Tunawapokea kwa nchi hii. Tunabakiriye watemberera bose. Kwa ibada watakatifu wote. Tunabakiriye. Tunawapokea. Mwiyumve. Mkihisi. Ntimukazagira ubushitsi muzino. Musiwe wageni. Imana y'ijuru. Mungu ndiye mbinguni. Imana na Mungu Baba ibahereze awabariki sana. Jambo la pili. Imana ibagure muri zose. Mungu awainue. Imana izabikeho. Mungu awajane. Izahubaka urugo rwiza. Mungu awajengee boma. Umugisha w'ubutunzi. Mungu awape baraka. Umugisha w'umusaruro. Utajiri na zose. Kiwa kila jambo. Imana ibagire neza. Baraka kila jambo. Reka tubakomere amashyi cyane tubagire. Dunia makofi. Imana ibaheze umugisha. Mungu awabariki sana. Bavandimwe nsoza rero. Nikitamatisha. Turabakiriye. Tumewapokea. Kandi turabishimiye. Tumewafurahia. Iki kibanza kibakire neza. Wanda huu wapokee vizuri. Muzima. Muisi Mungu. Imana ibaganirize. Mungu aongee na kila mtu. Imana ibaganirize. Mungu aongee na kila mtu. Kandi buri wese yumva Imana. Kila mmoja yisubirayo uko yaje. Uwe yule atakayekuja. Ubukene wagufite.